Više su nam javili koje se sjećaju. Yeah. That's what we want. But we gave 2 to the commission side. That's true. And Irena is like 3. Kamere, tebi sve vrijeme. Dobar dan kolegice i kolege, hvala vam lijepo svima na dolasku, dobrodošli ovdje na Breganu, bivši granični prijelaz. Danas obilježavamo pristupanje Hrvatske schengenskom prostoru kao i pristupanje Hrvatske europodručju. Upravo je održan trilateralni sastanak predsjednika vlade Andreja Plenkovića, predsjednice Slovenije gospođe Nataše Pirc-Musar, kao i predsjednice Europske komisije gospođe Ursule von der Leyen. Sada bih zamolio da se uvodno obrati predsjednik vlade Plenković. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Od srca pozdravljam predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednicu Slovenije gospođu Pirc-Musar kojoj mi čestitam na početku mandata i evo baš je ova lijepa prilika da zajedno sa nama bude ovdje na Bregani i da svi skupa obilježimo članstvo Hrvatske u schengenskom prostoru i u europodručju. Pozdravljam i potpredsjednicu Europske komisije gospođu Šuicu, pozdravljam ministricu vanjskih poslova Slovenije Tanju Fajon i naravno potpredsjednika vlade Božinovića i ministra vanjskih europskih poslova Grlića Radmana. Ako postoje trenuci koje možemo nazvati povijesnima i u kojima nam je posebna čast svjedočiti i dati doprinos ostvarenju strateških ciljeva države, onda je to zasigurno današnji dan. Ovaj 1. siječnja 2023. godine je dan kada je Hrvatska ostvarila svoje strateške, državničke, političke ciljeve, integracije i u schengenski prostor i u europodručje. Prva smo zemlja koja je to učinila na isti dan. I moram reći da je proteklih 6 godina i nekoliko mjeseci koliko imamo povjerenje hrvatskih građana da predvodimo hrvatsku Vladu, proteklo u ispunjavanju brojnih reformi, ispunjavanju niza zahtjevnih kriterija kako bismo bili spremni i za schengenski prostor i za europodručje. Bilo je to zahtjevno vrijeme niza zaista bitnih, ali ponekad i teških vanjskopolitičkih razgovora, diplomatskih napora. Puno se toga dogodilo i iza scene, ali smo ostvarili naše ciljeve. Ostvarili smo ih zasluženo, ostvarili smo ih s uvjerenjem da će i schengenski prostor i europodručje biti korisni za hrvatske građane, da će biti korisni za hrvatsko gospodarstvo. Posebno mi je drago da je predsjednica Europske komisije prihvatila moj poziv da danas na 1. siječnja u nedjelju malo stavi pauzu na ovih nekoliko trenutaka koliko ima da provede sa svojom obitelji i bude danas sa nama. I već ta činjenica da je ona tu i da je slovenska predsjednica također sa nama govori o značaju ovoga događaja. Nakon ovog 1. siječnja za Hrvatsku više ništa nije isto, za naše građane nije isto. Evo iza nas auti prolaze bez ikakvih kontrola, bez ikakvih formalnosti, bez čekanja, bez gužvi. To će za Hrvatsku kao turističku zemlju koja je u velikoj mjeri u smislu destinacija i autodestinacija za turiste značiti izrazito puno, a činjenica da ćemo biti u europodručju omogućuje još jednu referencu, još jednu legitimaciju, još jedan signal svima koji dolaze u Hrvatsku i pojednostavljuje i način plaćanja i način uopće kalkuliranja i odabira, jer na kraju sve što radimo u životu su odabiri. Ono što mi je posebno drago i želim ovaj put zahvaliti ministru unutarnjih poslova, ministru vanjskih poslova, ministru financija, svim drugim članovima vlade, svim bivšim članovima vlade koji su dali doprinos da smo došli do trenutka kada smo u najdubljoj integraciji koje Hrvatska može biti. Za zemlju koja prije 31 godinu
nije bila međunarodno priznata. U samo 3 desetljeća od oslobađanja hrvatskih tada privremeno okupiranih teritorija, pri čemu i na današnji dan posebno zahvaljujem hrvatskim braniteljima jer bez njihove žrtve, bez njihovog doprinosa ničega od ovoga što danas uživamo u demokraciji i slobodi ne bi bilo, pa do postupnog građenja institucija, ulaska u Europsku uniju 2013. I sada ova dva nova iskoraka gdje smo među 15 zemalja koje su i u NATO-u i u Europskoj uniji i u europodručju i u schengenskom prostoru. Mi uistinu završavamo taj proces kojeg je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman definirao u svom govoru 30. svibnja 1990. kada je od svojih 10 točaka postavio kao jednu, a to je u tada načelnom smislu ulazak Hrvatske u Europu. S današnjim danom ti procesi su što se nas tiče zaključeni, završeni, a posebno je lijepo da je ta godina isporuke ujedno podrazumijevala i otvaranje Pelješkoga mosta kojim je Hrvatska fizički povezana, dakle najsuverenističkiji potez koji smo imali uz potporu dijela sredstava 357 milijuna eura europskih, ostalo je dala Hrvatska država kroz svoj proračun uz participaciju i slovenskih stručnjaka, arhitekata. To je zaista jedna lijepa kombinacija, a povrh toga ovo je godina u kojoj smo uspjeli izdržati sve pritiske koje su posljedica što pandemije dijelom, što velike globalne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, a tu smo pronašli rješenja i za energetsku krizu i za prehrambenu krizu i za inflatorne pritiske. Želim zahvaliti posebno danas hrvatskoj policiji na velikom trudu u čuvanju hrvatske granice. Drago mi je da je sada Hrvatska u mogućnosti svoje kapacitete spremna preorijentirati na granice, sada vanjske šengenske granice preko 1350 km sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, ali bez da gradimo žicu, bez da gradimo barijere. To su političke postavke koje držimo čvrsto i držat ćemo ih do kraja, jer osobito smo sretni što je ove godine i Bosna i Hercegovina postala država kandidat za članstvo u Europskoj uniji i rekli smo ne želimo da Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu dijeli bilo kakva barijera i žica. Dapače, našim iskustvom pomoći ćemo da se Schengen jača, pomoći ćemo Europskoj uniji da se jača euro, a učinit ćemo sve i da naše susjedstvo postupno ide putem Hrvatske i da također završi konačnici u članstvu u Europskoj uniji. Hvala Europskoj komisiji, hvala predsjednici, hvala Sloveniji i bivšem predsjedniku gospodinu Pahoru i premijeru Golobu koji danas nije sa nama, i bivšem premijeru Janši. Svi su oni dali doprinos da Hrvatska ostvari ove ciljeve, naravno kao i svim drugim članicama koje su dale svoj pozitivan glas i Europskom parlamentu. Evo, toliko i ponosan sam što smo ostvarili zajedno ove ciljeve. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predsjedniku Vlade Plenkoviću. Sada ću zamoliti da nam se obrati predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Thank you very much, Prime Minister, dear Andrej, Madam President, dear Natasha. First of all, Happy New Year to the two of you and to everybody here around us. I'm delighted to be with you here today. It is a day to celebrate. It is the season of new beginnings, the 1st of January, new chapters that are being opened, and there is no place in Europe where it is more true today that it is the season of new beginnings and new chapters than here at the border between Croatia and Slovenia. Today, Croatia joins the Schengen area and the Eurozone, two immense achievements for the youngest member state of the European Union, and both reached on the very same day. So indeed, this is a day for the history books. But above all, this is a day of joy and pride for the Croatian people. It is testimony of your amazing journey, your hard work, and your determination. It is a day of celebration not only for Croatians, but for all European citizens,
And from now on, internal borders can be crossed freely without controls, like here in Bregana, and all the other crossing points at land with Slovenia and Hungary, at sea with Italy, and as of March, by air with all other Schengen states. No more checks, no more passport controls, no more queues. Just people crossing smoothly, as we can see right behind us. Tourists visiting Croatia will no longer need a separate visa. They can visit with the same Schengen visa as they use to travel to all other Schengen countries. The next generation of Croatians will grow up in Schengen. People will be able to travel freely. Business will be unhindered by checks. Seamless travel will bring tangible results for people living along the border, working across the border, or having family on both sides of the border. Communities will grow closer together. And your presence here today, Madam President, clearly shows how important this day is, not just for Croatia, but also for all its neighbors. We will need to work very closely together to protect Schengen and preserve its benefits, because indeed Schengen cannot be taken for granted. Its functioning has been challenged over time, and it continues to be challenged. Schengen is about commitment and mutual trust. In Schengen, we rely on each other. And we know that we can trust you and that we can rely on Croatia. Being able to cross internal borders without controls is one important achievement. Being able to pay cross borders using the same EU currency is another one. And I know by my own personal experience that Croatians will always remember the first time they paid with euros. The first time they held the euro coin minted with your national emblem, the kuna, as a symbol of the successful union between your national identity and your European destiny. Today, you are joining a community of 347 million Europeans who are using the euro in their everyday lives. The euro makes us stronger at home. It facilitates investments and trade across borders, thus making our economy more vibrant. It helps to create jobs. It brings macroeconomic stability and credibility. And as the second most important currency globally, the euro also makes us stronger on the world stage. Indeed, the euro is one of our best collective achievements, and it is, of course, much more than a currency. It is a token of unity beyond borders and beyond languages. Dear Andrej, what an extraordinary success for the people of Croatia. I know how hard you worked for this day to come. Congratulations again. To join the euro and Schengen communities just 10 years after Croatia joined the European Union, this is a day of great pride, of great emotion, and thank you very much for inviting me to be part of this. Thank you very much. Zahvaljujem gospođi von der Leyen. Sada ćemo zamoliti predsjednicu Slovenije, gospođu Natašu Pirc-Musar, da nam se obrati. Ja, en lep dober dan vsem skupaj tudi v mojem imenu. Pozdravljena gospa predsednica Evropske komisije, gospod predsednik vlade Republike Hrvaške. Moj prvi obisk v funkciji predsednice Republike Slovenije je poklon Evropi, je poklon naši sosedi, je poklon evropskemu povezovanju in sodelovanju. Ob tej priložnosti bi rada čestitala vsem državljankam in državljanom Republike Hrvaške za vstop v šengensko mejno območje, za začetek uporabe evra. Seveda iskrene čestitke tudi vladi Republike Hrvaške, ki je prehodila veliko pot
Vem, kako naporna je ta pot za vstop v Schengen in za v evro, tako da, gospod Plenković, iskrene čestitke za opravljeno delo. Mislim, da so vaše državljanke in državljani lahko ponosni na to pot, ki jo je vaša domovina, vaša država prehodila. Seveda iskrene čestitke tudi vam, gospa predsednica, Evropski komisiji, ki je bedela nad tem procesom in ki spodbuja države na tem področju, da se pridružujejo duhu in vrednotam Evropske unije. To je tisto, v kar tudi sama seveda iskreno verjamem kot predsednica Republike Slovenije, verjamem v združeno Evropo, čeprav se kdaj ne strinjamo, je integracija edina možna pot tudi za države članice Zahodnega Balkana. Vem, da vi osebno veliko pozornosti posvečate temu. Sama sem prepričana, da bom s kolegom Milanovićem in z gospodom Plenkovićem nadaljevala slovensko tradicijo spodbujanja držav na tem področju, da se pridružijo evropskim integracijam. V tem smislu je seveda današnji dogodek močno sporočilo k nadaljevanju tega integracijskega procesa. Evropa je nedvomno naš dom in jaz sem prepričana, da bo to še dolgo, zelo dolgo. Seveda smo sami dolžni, da ta dom ohranjamo, da nam bo prijeten, da bomo v njem lahko sobivali kot enakopravni člani te velike evropske integracije. Dovolite mi, da se malce sprehodim v preteklost. Vsi v Sloveniji seveda vemo, da je Primož Trubar, voditelj protestantizma v moji domovini, tudi oče slovenske knjige in slovenske pismenosti. Malo manj je znano, da se je Primož Trubar trudil in pomagal tudi pri izdajanju knjig v hrvaškem jeziku. In v 16. stoletju, spoštovana gospa predsednica, so se te knjige tiskale v Nemčiji. Torej neka simbolna povezava slovenskega Primoža Trubarja, ki je delal in garal tudi za hrvaški jezik in tiskanje knjig v vaši domovini. In Primoža Trubarja je k preseganju geografskih in jezikovnih meja vodila ideja reformacije. Danes nas k temu preseganju tudi vodi ideja, ampak drugačna, ideja združene Evrope kot naše širše domovine. Naša skupna zgodovina nas lahko razdvaja ali združuje. Na kakšno pot se bomo podali, je vedno na nas samih. Jaz sem prepričana, da nas zgodovina lahko povezuje, razdruževanja je bilo na tem območju več kot dovolj. In še ena osebna moja lastna izkušnja. Sama sem delala na Hrvaškem v času nekdanje Jugoslavije. Takrat je bila meja odprta. Danes kot predsednica Republike Slovenije pozdravljam zgodovinski mejnik Republike Hrvaške, ko sta Slovenija in Hrvaška spet brezmejno povezani, ko je meja med Slovenijo in Hrvaško ponovno odprta. In tega sem res iskreno vesela. Prepričana sem, da je odprtost meja velikega pomena ne samo za Slovenke in Slovence, državljanke in državljane Republike Slovenije, ki, kot sem na neformalnem sestanku slišala, masovno vsako leto, več kot 1 milijon Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov dopustuje v Republiki Hrvaški, velik korak tudi za njih. Ampak gre pa zgodba tudi v obratno smer. V Slovenijo veliko zahajajo hrvaške državljanke in državljani po zimi na smučanje, čez celo leto na delo, študirajo v moji domovini. Skratka, če sem na začetku rekla, da je to velik trenutek za Hrvate, Hrvatice, hrvaške državljane in državljanke, je nedvomno to tudi velik korak za Slovenijo, za Slovenke in Slovence, državljane in državljanke moje domovine. Torej tudi za njih je današnji dan praznik. Iskrena hvala, gospod Plenković, da sem se lahko udeležila tega vašega izjemno pomembnega dogodka tu na meji med Slovenijo in Hrvaško. Obrežje in Bregana ponovno postajata eno, zlita v eno. Želim si v prihodnosti kmalu obiskati vašega predsednika, gospoda Milanovića, da tudi pod mojim predsedovanjem Republiki Sloveniji začrtamo pot, ki je jasna, skupna, evropska
in dobrososedska. Najlepša vam hvala. Hvala gospođi Pirc Musar, hvala svima na sudjelovanju. Ovime ćemo zaključiti današnje obraćanje medijima. Hvala.